ongera na thego kuburi no musani ke ata shike sana mbia na tarisikia choka ta vitina vingi mbi ngo moigo ai choka ta vi ndiro ka Mario mana yali ovyo waje na mwanga ta ono focus omwana kono nyego kuno mo pirilio omwana emitinyo na irenga bwati wate 2.5 chikiro bose chikiro chire ngorande chikiro 3.8 3.8 chikiro omwana bo mitinyo bere what do you mean chikiro sato basi sato na 8 yani kata ki mwana uli na kuza hii baro mbako ya west wote kui chikiro hizo bwana anyway mwana dinye vile chikiro ngata ke jomba tere vile chikiro 3.8 kerongo iko one day yeah akima mungu moja keronde metinye vile na 15k bwana kana kwa sababu ile ngo sai na kupima na tochi kwa kana silingi 10 kupima kilo okay nikikia garata usina gose mangana na garata karate tini kupora inyora litochite baka daktari gati natumia bake yanga ya zambe tikanga aye ento takere kumanyana na kinche sai no muntu ndi happy very happy and I'm happy for you no mwana nimbakwana ono nimete bono mochi murate na chimba ko mukunya ko yabo kiondo yabo enkurwana tore nsoro muri chikonyora ibaga muri chikonyora ibaga yaki muri bari yaki engari yo konya gotegerera ya itu nya gotebio soro nimete nande ko kurwa nande ko konyora soro nelinga gocha go mote yo soro no muntu soro ko ne mediga osoro mote iringana na kidi anyway omwana ngoboka tina akora ko akristo mwana ndi mukwani tigara boka gisa iko kwacha kwani mwana ne kore kusega na makoko ngore tandi kwiri ngore tandi ngona ne ngore china bukini mara baba timba tibesa ngwa kanwe kiombe mara wazatumia na kiombe pampers ya kutumia pampers rende bono bugimo rende nalo nicho nanjo noro chimwana gali biomete tigaya araboka timaite na kio tiango na check ngora check gara na bako check lakini garante yare arigeretie to iko mukungu wenu ngamagana mwachaki lakini mukungu hizo wako byara mutaka magara ali media yato chaka leo ngomo matengo sonu bali usonu kwani operation ya korora ayo aleta no mo lakini no mo naenda sonu olonga to mo ala tariko garo monto igako tiende yo tata girus ka ya kinta tanyo mbele mukungu watu mwana asingi Wese no tanyo watu bwana na cha tu anaenda ndara kwa muka zaga kwa sasa akwibara watu kwa mwana misi ila kili yako sura bueno by then tutawasa kaya gesara banondi arweta ilikuwa no mwa sana tendi akili mutinyo kianda uchipara tebo yo kianda sai toro mutinyo kum ito yanga metinyo kum na tatu uzanga mwaka no mutinyo mwana kale dieta ndio na wodi ni kirko ruta weta na tona ntoko ono ko afadhali nje manya kenda kinya bamna bali kena mwana no ibuso ngio tete koma oli ngio haya okay miujiza inafanyika tigaenda sori mwana rongoli gakuboka tarira nsaka pingocho nsaka pingocho mukwa echinsa ine nju sasa bayi wakonyora mwana no to ucheza nere sawa yengo cyane agina ande tochera mwana one igabusa akamyambi ingwe kiombe ngaka na madeni mutigarinde around one myambi 180 nande tiganye nata getento nditimenyiti ngotonda abantu basamurete ngotonda ngenense ngotawuri busiku naro soro na ga stay bituma mbire nyumba gichinjikiri kiri mwana kya kiri mwana wacha sarega agende yose anabo accept retro mwana mabere ya kumbrikse reta ya mabere nande usekarage ko chango kwa mafurika onde bieke
Ara musania nege sare. Njamete amangana ongo bisa. Tini go kwana kende gyons. Sabu ne naji do waka butike kanwa so. Jumba daga na so ile nyumba kitara kikubura. Nanga gwe kwega singi kindara ngere what can I innovate? Ngingi zabu kiyo. Mata naji do wake sabu kanga. Aka umutinyo ukianda rweta igogo ika December oyo 10 kianda 10 oyo kianda na ingo barado kianda tuchagira October oyo 10 11 12 12 chake oyo 12 igone mitinyi 3 aya eyo already mwako oyo ene mitinyi 10 mitinyi 10 ko komente 3 ile 10 11 12 13 igo mwako yomo no mutinyi yomo rusi mitinyi 3 mwana bwata gatigire mitinyi usi 10 mitinyi 10 musipati nyako banda mitinyi 10 ise 9 kera rwete ke gato vale buya 9 10 11 12 ine 3 mente mwako ye 10 yabeire mwako yo muno mutinyi yo mwako yo muno mutinyi yo mutayo aya umwana bwate mitinyi 3 possible ngado kungainire njukuchukungani ndiye asasala nga njinga taba tari ko konki mwana njinga kuwa nanje njinga tege sala nga tari ko konki mwana ngara no manyete terieta tago buiti ngara no manyete njukuchukwa tebe sala nga njinga taba nga tari ko konki mwana mutinyi yo utigara yo igotoro kinge sabu yugo se ndinde kwa mweto bodi usabete nda 9 months 10 months adike sabu yeste nere tari kuwana naona na kibone sabu straight forward kuna gocha no matana ndo mono utakwira ne magana maga tigaye sabu ni no ni nyage te buyane lyo mutinyi kianda sabu ni nyage te makondo mutinyi bono ngikesana na akaboto jana nyine na akaboto maka yanga waka sabu ja ni nyage te ngakora okay karonga kono ngate mwana uritaliyo kihono bukwana twakire sabu yo mutinyi kianda no ne sabu ja uno tagete tigaye sabu na kore irata sabu ja twakite yo mutinyi yo mutigaire tibone nganda ko focus tuwasi mu mutinyi yo mo wane kwa mweta enda litukori ya che mwarara tena litukori mwa sana te mwarara tena kiyo cyane tigango ndako kesana otenga nchenga mutenga nayo gante usike sare gacho mu approach ngabo chabeli njuko ngambera sabantu ngati ngo konkubana gakinje amangana mokondi no wete anayo amangana mokondi ki utana chaka kukone bro yani karabuli ke ndiro kuisi bicha amangana mokondi chabeli amangana woni ngokowa woni ngokowa ndi woni ngokowa tabani ndio mu ija kabere boko ngenta mama ke nakinya omenda Ni ane baba. ngaki karanstiga isko Lupa kendo ngonya woto iga. ot Nyomba yose na be korosia. aye karatiga omete na iru direction gochaga iga kwani ndikwa rwete sino gacha komenya Na chirani chete kare ngacha ngumbo ngaibuto iyo. No menyete iga iga squeeze. chinyumbi chose chia kabere chia mutumbi Nocho no maete. ni mo maete na rororo Bado ne roro tarachi. lakini karatiga nayo usinye thank you kurwira sei noche komenya chirani Baba boso muntu go sinyo go sinya ko maete ngakyo go sinya. ya nayo gweterera cyo gwakana chira ngofu gwakana na nere Na nyore kisekere kerarari. abai Saudi Arabia. This time round. Uri konyora. ngentu sabe yo mukangara ngentu Ama sabe staili ngo gende kanisa. Staili ngo rufungura 10. Morita kumukuna. aye ndaibona ngikwacha kundi njete naringa yaga yebonekera omenyete ndo chimbi omenyete ngina kiwacha kundi Ya na chieteka. Nsabe tata ritokere. Kome tata ungatire. Nerogera kwanza ngacha. ono gwatire boso mubuye kaini Ya akonta binga nkonora sobo mbanure. Mbere osinyo rukundagire. Ichenyera agere. kware ngo mosini ni kombwa lakini bondigana na bunombe Ya yenje pato no mwana. Chicho no manyere tinanura. ayara no mugusu Bona. oro mugusu sana ya bondochi tari agwa tu igora ne bujeka tukori ki sare ono warona ngo gendra ne ngo gacha kubangi ndo biana ndo kongira gendera soro ko gendera kono ko rabi mboli biber no kyo ira sam cha no bwate mboli bana cyo no bwate mboli no nango ngore mboli gento ko turu ko toko ko ngombe ni mboli no bwate mboli bono kyo ko
Akaga. Ilanga ke sabu na chimburi chiko cho kabangora kaili kangore nanga tukane chenga kusobo. Chimburi afadhali wano tuge bisi. Mixes. Ndo tuge bidota ke. Wano tali. By then gender serious na. Wakere sabu ya. Omwana no yone. Uyo ona ene sabu na ngete ngakora. Ene sabu na ngete chomo nyene ngakora. Kwani kesara na elephant. Akaba pregnant 10 months. Alafu kera kwenda kuiritoke Rende agantebinga na nurre mononda chenda kwembe tangeti toke gateba bono mugaso itoke na riri ari gocha gukonori sankumeti mugaso barire mono onsambire tigangete gaki no mwo no ngeturungi kogera ngi gweteri ngina riri ko ryari kwe kondoria mafuta yosora gwateri mu ikaransirite ndi agenda ari mbone bono muntu nabagocha na naso ngateba rende maybe kwachire kachiro mete eribere njiko menya nyombo sino mete maiti gateba bona tigangete nkwani sare nanga nona macho ko kaikaiga nkanyora toyo ngaruoro ba trending ngakogocha gocha bakwongera mai bo kwani nani yani oho chibono na ate bigo gacha kundiki naboli buchabirinde nyomba yaka mete ongete ere chone ante buchabirinde tata kiringana wose na bono na bichi bikongenda kaiga ya bono chineke ba ya bono bara ate bikero monto ande ya nyomba skrimta yonga amebe nyomba sisi nimete na gakorire konda muina akono ninchi mai kendongire nara yura mwana sana tukachikotenya bado nguyura manga manya mwana nanya ukanyaka tukachikotenya kayunga mwanori tari oyo tukagenda roche nainde nkaigwe nganeyo nainde bose netingana nainde nkaigwe nganeyo nainde bose nkagenda echira bose kinachete ngali bagukwana bono utagasiromete kera sina omwana oritari yo noni nchomete nangire kwa mini ngaki mwana oritari yo lakini ngateba ntare amini tigangi chenkoriki on tebi Tigango yino mwana ona. Mo advice ku mutaje school mo ndaku wakere sabu. Na kisabu na akori na nichi chinjare tisabu echo. Sabu. Wano to kwandora ko kwale sabu school ngo kwakere sabu maino kongetiga ngi. To kwandora mu auchitoro ngi wakare sabu chabantu bane naturale pio kwa kachisabu. Sabu chiaga kwa. Okay, go tete dinga ke sabu kenyoreke. Ngora bakonye kenyoreke ndage tisabu. Atagenda kwarara chitoro waika. Nalio taje kuna komanya mangana ko miereta mangana ya bantu. Go kwore nona abina rika nabe. Otari to konyoma. Wakachisabu chiamwa. Ntiada ise point na tegete. Bono tiana ara gotebiga. Uise kubwatia mangana ya bantu. Uise gotegerera abantu ora kubwangu. Lakini ya umeta abantu abantu mbamba nchiri kokwana abantu mbanchiri kokwana lakini bono nkiyoko nyategerera omwana gose nchende nere ono umete tinga nchitikera mangana konya gokwana kwa kwana barabutiga bakwa aye nkwaro cyo kwana omwana ori nachakine aracha kwa iburende ngana ki oritariso bono mwana kwa kiniri baka korubunare kingwero mwana uri matembo ni gawa samiti koruna mokinirika ritukeri mpaka mitinyeyo nakyo mwana ataboyo bono umeta ya bantu na mwana gotegerera ya bantu chibono mbugete negenteke geni kwandangere kumbe na mwana ya ba gikwali kondige kumbe na mwana ya bantu abantu barabona aya bantu arotiga gotegerera lakini naye rende kachiyo punguze ndagero ko rumuntu yakari gukuragiri muno aba punguza stress naye bimba bunambimete my friend no ni sonera gose anurite pakabwata ine bigoti onya bantu bagoteba turi oyo yani ane evident duplicate nabora nyore no mwana oyo bagoteba ngatari oyo busoro no oyo ine onye bose mbangane te ole tanda bora nyore mbata beta tindi oyo busoro lakini bona ayo tukainyocha omwana oli ayo oyo busoro nando mwana no yone ndio gocha komo kwa sabu ina tengwake koraiga. Onge miambiri kire tinde bya bantu. Koraiga. Tigama bana mange chinji ngati sabu cha mwana na yake cha mwana. So takanga kumoremba ruta jeti utegetenga chinye ko kore. Ngonda ko kwanza leo lina kwa na bantu baocheza mechi fair. Ngo bano kwage chuko. Ndo bacheza na fair. Kirangu tiranya no. Uma to kwate gesike. Kibane nyani go kira ndara gusa no kungusumu. Ida kwa chansa. Bantu muibwire chipati chimbe. Yani anyanyoni yao kora yatama. Muntu kumwakire sa kuya.
Yake no. Lakini rende hata kwa moniti kwate kwa were kama abageni kwara sare mageno ni turu gisare naye kwara bono singe menya tunogocha gosa bagende gasiki stop na inda mabuta kwangire baba kwaheri ikabu ya kwaheri ochocha na bukata ai gosa ninje ngoi ai ai kwaheri